yaa rabbii tokkocha anaa fi ummanni islaamaa leesi malee nama biraa hin qabnuuti rakkoo teenna maraa yaa rabbi ati nurraa furi. Ummanni islaamaa biyyaa fi biyya alaatitti rakkoo keessa jiru rakkoon isaanii barana hin tarin rabbii kiyya simatu irraa furaa yaa rabbi ati irra naa furi. Ummanni islaamaa gammachuu ajaa'ibaa leeylatal qadrii baranaa haa gammaduu yaa rabbi ati nuu dhaga'i. Leeylatal qadrii baranaa tana keessa addunyaa guutuu keessattis warri muslimaa hafuura baafattan jechuu yaa rabbi ati nuu murteessi. Murtee gaarii yaa rabbi ati nuu murteessi. Leeylatal qadrii baranaa simatu nama waffaqa rabbii kiyyaa yaa rabbi ati nuu waffaqe. Amiin amiin yaa rabbi ati naa dhaga'i. Baay'ee masitti warwaanne baay'ee masi kadhanne rabbii kiyya deebiin ummata muslimaa bakka jiru hundatti barana haa deebi'uufi yaa rabbi ati nuu dhaga'i. Jiini ramadaanaa kuni ji'a sadarkaa qabu kurnan boodaa kuni keessattuu sadarkaa addaa qaba rabbii kiyya rasuulatu nutti hime simatu nutti hime rabbii kiyya simatu walitti namaa qaba ji'a tana keessa haajaateen namaraa walitti nuu qabu si gaafadhe yaa rabbi ati nuu dhaga'i. Haajaateen namaraa yaa rabbi ati walitti nuu qabi simatu walitti namaa qaba yaa rabbi ati walitti nuu qabi. Nasriin islaamaa ji'a kana bira hin tarin rabbii kiyya nasrii ajaa'ibaati yaa rabbi ati nu gammachiisi. Shahru ramadaanii kana keessa fathiin makkaa argamte yaa rabbi. Makkaan ji'a ramadaanaa kana keessa ummata kaafiraa harkaa fuutee rasuula rabbii harka keette rabbii kiyya guutuu qulfii addunyaa barana nu harka kaayuu si gaafadhe yaa rabbi ati naa dhaga'i. Haajaa muslimaatii fi haajaa tiyyallee yaa rabbi ati naa dhaga'i. Tokko tokko warri waa si kadhate martuu deebii argatu yaa rabbi ati naa dhaga'i.